Ayumi con pura gente descarado de fraqueza. Debo ir a empezar a mocotir de paz. Reto e o peanga o buanye morea. Cuídate que sea que tu tumor a saudi. Si el negocio no se ve y va y te coge. Aunque mano a emaena. Porque psycho. Tu peixe no interno que copo na geruda. Como tem que girar tempo, água pura e mais